Militasil mera regular de kuk mosubil tunin mertial program ramra Kausischakl malung litasil se milo dosong era litasil se el momes rama gitil victoria el regular program ramam amlonia tema ma imnesomam li invite ambassador former ambassador a Taiwan din me olgril en konge malung la ramam mo sam kuk welcome ni metro ramam aquí ahora musuh seorang musuh el tra permanente member ako si Sakling lang kamla retire direct mereka sulit Jackson ang irmangan spend temin masang il di kaya nga siya ko all tao sulit regel mo club ko issue na blur bela ran sils ako makambesa facilitator tiam magimo sila nga ngitel do kom dim dang le program magimo mon makasige retire me kutal te ale din meksan merenga sulem ak matingel wasel amle retire mang suam ko kolongul di ablur bela ospera at lo tau de suel gire la gel lu dasul gida mat mokrawan metrigit am dal ga kla experience ga malol itergam pos em ko xiera gel linga ngara de suem gire la ablur bela ma abelmente bela ma di ngara abel bela di mo mole acumdasen appropriate badru traduzione di Mora Jackson lo gora o mo ringim bolse emel gora awera tercer programa gidim sel bergawe mo malungilo do song Jackson e produzione di Mora gora o do mo ter programa okay mal masaule Joel direct el mal welcome ra former ambassador lo banger al suelo okay nga of island made 11 days hoy mangukora magplamesa makrol bulu mestrira modal ag guk mangara mabes lokal ma modal lifestyle di tiagi de birubaga tara impression kilo tagi de trip makamora Hawaii nora Las Vegas flora agi de real estate appraisal summit kamal agara appraisal every so often ngari agi de summit rama maging get together masala tora industry maging vessel la appropriate mortegi del profession anyway Nora Vegas di tiagi da impression nga agi de tourism ra bul ada maranam gis Las Vegas amral masere di tiagi da blok korat river study economy Agagi dele minimum wage in Las Vegas at time at $10.50 per hour, which is mal ngarababara national average. At the same time, cost of living in Vegas at 12% higher than average regal 50 states. Balgule ang irma masasel guk kodorangas agal minimum wage aran. Igal ko balia mo dia choose tir matuk trekel dolangas aralak ko clear. Hotel hotel black kiringia black medal edel garta atal ko susang irma mak olek ya. Oy. Di ko gere agi del blue batoga agi del option tours. Mang sel do ko boda agi del blue ko ra tourist lo mesa wese en diversified attraction. El ang ako mes gid other belawe atara sa seda tourism industry gid mal magasaya attractions alaka diving hindi land tour kadamora museum kadamora badrul aw embroko masigi da direct masel limit attraction ing limita okyakal may ela ka ngirma kam lekira Hawaii makamadang di Hawaii island di hindi sila tanga attraction oy ngaringi parasailing surfing abek padangel oy mang tiang audio swal matigagi dal adal ngara tourism industry amal giram das masengara nga ngodal attraction giradal mrul guduk attracts another sector tourism dengara tel Vegas ngarngia misconception adak maset tiang adi iblura gamblers di wa idung tiang actually a revenue mura gagi dele gambling adi account to about 25 to 20% of revenue tial blue. A rest of mal the attraction. Le the barabal ngur ang bek pedeng la restaurant, ma buffet, direct malungiringia attraction reagi dele entertainment. Patokar stars lang arse. Sirak porseya
lady ka ngartel hotel kiringi ngari a show ringi mang yegidel stars attraction okyakal may mang tira a pay direct el support yagidel tourism hotel tir mang sigida ko adi impression ak masen malgirel mo batok attraction da tourism industry gid and will as the motive clore revenue the realize ringi pasigida ko adi kagedebel Sabrina trip tangakal mura Miguel mahaway me sulang birubak. Kukura di ka mlara trip pengirmam kau buat tiap sim kami tengah sirto ra tourism rabdur belau lem. Aku nggak suka kita mendengar wasia tourism na betul dengan si betul lumtur yang main source of revenue ra other belau. Apa mau tiap sim kita sel isu lo saudarnya. Jackson. Oi, me tirelo eso se cagando na plura inchon ra Korea. El tirelo ngara ai club sei kuknora atokora apudra blulat ma obso de la mondaera atastal. Oblil molmutra oblil ma village. Tirelo ngaka tirelo no masaru ngol mgotal de para Korea la na mok me ngara tirela. Sel kumesa waigel lo ko ngaru baksel aigel lo songol. Akmal masarong ko rin ilendigel magigrel park ngarat kula aral may kangat pong ang tukmok mal longil ya koreado ng lilbulul ni marwasya balang o sisul malmla advance manna maral muruwe arulela korea equipment ma technology mangmal milisel mal multibangil yak tira multibangil ako pera Taiwan selo liu sel mas MRT igal mararak sa yung laut morang idil basyo el maldi asul dilesten mandala mo sa transfer mo igang mat ibang mataksi mangyasul ma atramal bok petigiringia aralak lalo maralakal ali may abdi sel restaurant del ngara ayor obisangak ako mesegel raklalo se ngara 19 20 21 dala agir alakal yak ngara Korean di ngaten dala ini ta aku kira minimum wage tire kol mutul ngara 8 muraten dala minimum wage ra Korea mangmaral la kositi agida marada sel mal interesting selil di sidarat aku tiral maral di ubudi kal mar umungur ma restaurant oboring direct di mesekat bakung mang direct ngara itu sar ada atau kora turisme sum kasaraden wa kau tem rambikel mo mesengin segi da ko sengaringira mal kita del kut makli atau kora oli dur belang ali kita dia kapas sistem bergid ma dia kaurel sistem bergid o ngara erteng malta gai samhang kita del uli tial wasit tiak makarana ngilen asku mendiagen mal seto kamper gid ma wakwa mal butli asui ma huri ping marwa pangok ma kan kata mal bul miged lo messing yak tir mal kona imrat ko man hit ngal kira Taiwan to rang makam ko Indonesia district to tourism berbeda amini mumuis inter sa dengan Jackson kasi subject ta Jackson po mereka ela se lo kura toda turista Taiwan era COVID 14 million agar kira Taiwan atau para Taiwan mora visita Palura kakarusa Palura Blulab es el most popular destination at Taiwan Cebu Bayo Taral medal mora Taiwan saya kuntal popular destination at Taiwan Albania at Taiwan. Patungol tourist at Taiwan at dinakal merbelaw. Hindi selda po rin tourist show. Ito bulan malgol wasing mal expensive. Palau as a destination is very expensive. Hindi ako tungol nga soal expensive. Hindi maral gira del wayalo lo ngaruba halwasing gira del increase ay al destination al wearing other mirabalwat the mauday we more alba ave en war elsa
ay cultural site ang Pasay. Ay kita mal bato kay cultural site tarigid. Bato ka nga alba ay balur bela wa nga mir ta sele village sa ngarial pa. Sa dire mo na develop pa rin yan tara malungil al tourist attraction. Dire ay galbek kalbalo kirel moringiya site taringin mo sa tourist al mo visit ang bato kal ata o masintara natin kal sorry mo daiba. You have to be certified to daiba. Dire kal makitayang din kal sabihin mo. Ngarar na kurang isal traditional village sa bilti karingir sera trigal archaeologist sera lo super terra era compact. Single archaeologist as mal intact balgula sing sapel identify ba sing argeram la niya apply ang argeram la niya mang okmor other ngarar na develop paringin tara mo sa el malungil tourist attraction. Dire kalgira dal lolto dara nalga school momso batora tourism. Hindi ako mir masiselem le school tourism mangarang. Dire ka ngarangi. Dire ka uriol mo orar mo parat. Titi to dara school page bara sida. Dire ka gumesing dito tourist society. Wala sira kara Taiwan al 8 years dimla ka talngal major tourism. Tamblara tokotira mora international relations sama tokora business and hindi dimla ka kurang mal particular merat tourism. Kaboy kamis. Para ko sa inyo. Hindi actually ko niya Jackson gira Las Vegas mal gira del dire kalm super ni kadam super selong at mo niya Las Vegas. Because Las Vegas as he said that yang of course it's a lot missing was the glittering casinos sama din tira ka dire kal madangel was dia ka dir casino at ya dia o sisba udo dra mo to innovate and transform itself. So dire kal sel Las Vegas at dire kal to compete ni ma other areas na bro America to market itself as a place where conventions call conventions Mr. Diaz ang ko dire kal el maloko was self clone electronic show dire kal hoster ni Las Vegas last every year. So mesa sa idol opportunity maloko was akim kala transform ma kuniti trir tokol okya kal dia will say dire kal mla ngua Los Angeles Raiders, mga Las Vegas Raiders, mga sports teams. So, tiang the overall planning at tiang belulo say, agim karang ukya gidi mo dependra toera casino. Dire kal mesa opportunities will simply grow, and I think say kita dire kal Abela has to be able to do that. Para mal mo innovate and brings new industry. Dire kal merbela di mo develop economy. Medic edit tange miru bakit oi elanga eral moringi taidele covid statistics ra guamak masing 500,000 turista mera guam tu maldime golf le guama dortin na golf course ngi matara attraction ge duri belawa a golf course di gital dim sadrin ko di dara bol kakarmang akunda sitarore amoringa incentive tir la maybe 3 years and pay tax or something but it'll start. Now back to Vegas. Last time I Vegas it's about 3 years ago. Terak ponge ngirmang imla change sa Klungela Airport. Lingdan ngarang the number of hotels amla rise ma hotel airport tabla gilungi. Sulang isangay klengarinya partra airport el maldi private jet angaringi. Tigiluk mo si high rollers ng irma. Trias el di meldam pa couple of million emerald mal de algora agir. Mang kita swada high end belaw. Dis kumen swada high rollers tara industry ka meso don das ni. Akmo da do rigel. Onera landmark. Yung malo sisyo kan sino ni Michael Tolboy. Yung masing expensive destination mo ngiraw this well direct. Hindi mla attract low end. Ling to the divers illegal borgi
Matumo grupo malame te 18 ada dengar imol ert 18 ada mora imol dinner namo dia ka wa era covid lemeng arma il marangalge titir mo sel mle emergido lo asen dia el quantity and quality el al time dia lo lo ise ni kedem la promoter igal Asia mangara mangani to skogi di sel lo gori ambassador amra to man expensive tumlal mutumo group namo dia ka individual tour omsindre al time sige da gora me subject te ga me de gorgangi ma dia kan soal di mo o ay setial kondir di lorge kimda angar o guid la adra media ra blu adam lo emrogo ya ultkia tikil ada blu liakra korean long ak me dangar etul dar ma ada korea ak me dangar tal telain madragel ngerul telal adam lar ngilon dipel kakros la adam sinta ngaria ar badrei mar pastor ma ar monks ma ar lawyers ma retired government officials ma kakros el dar tial al du atgora bud rablulat ending tial bud rablulat selo southern ngit tungura wa north ma south korea ukraine ma russia ma ngul mol mora a level rablu ma level ra family sel at the end sel no so ada lo hace magara dispute resolution hace so de la mondai le sel do podo mesa igal moklon mondara blu ma igal normat actually dios issue ngi ma amondar ki del kine la ut ma mondar ki da clava difference la opinion ra gid ma difference opinion ka lida ka gross lida ut mo agwan ka gross tletara politics communist ma freedom ma democracy ul mutaqwan mang selo mes elangeng sei gida abay plot utlele first 2 days kimlo ko over ay gidel to ra budra blulate imlo stal blu ano walo ngod testify ay gibla ru interesting ablura mindanao sen mondara de la muslims asem dem la musmok demlo ay gidel al adam sponsor mam amlo sa algon 2014 ito relevant to muslims ma Christians mol ulin mol mom elam la musmok namoria ilak government tertib of course ngari ungela ka government huli ping ngari apa to aklisi lola la musbil mru laikel lual lol dakarat Christians ma muslims ma interesting guk tora East Timor kadang-kadang was etrige imlo independence 1975 ya Indonesia kang march in but 25 years ngar alsela orom mag old alak el molmong finally temlo do guritsra 2002 ya bela by the way tara blum le kotul recognize it ra sikid la independence dir me contribute todo de mortige malebu ya go trigamlam tiga se temal di wa igi ma ngim badora alsela or amadrir matete elid e wasit temlarul lia le tiram lo kakawada tulong lira keblin ma temlo la difference ti ola mo Indonesia ma ola mo do kubis temlo ko kataber mai ka 200 some thousand adam lat elang temla apostato se magaran elang rulia but lo ya ka bes okla mondara tulong lit el family al sungkra kautol kire la to bala tix ke ngara ngara ka ingsil mol mutra blu mora point tra arulia but tema Indonesia melang maltarandir ingel me leader tim la sel orom no 25 years el kusma klen ela wa sel bolser en mora gurura Indonesia ra military hospital magmal agay kita igel kora maklot tol mosan di sel nga igal mondara blun me en maldiwa igal mondar git mondara dui ma mondara atgora ut ma breakdown of family imona to la kita la mo mesengilo se kita al amal na mongot tial ngari el alsils le kita sada mogol ka mga kita ngarti aro sada meklo emlengod atgoy al mergid madodengelo se silbonia klaroski de katamara timla ka bora gol ela i otamaru adaka kakwadel girela state atamari madrid etangara gargri ma cosa ka kita al amal gire matgoy bodo keder mo mese waitel tukora kloba kal mara la blur belau naso ingid lo olda gargit
mo adu e lultura igel values aqui igel o temela udasu el kita omra omlang mes pitarreng o me aklal ko miltapsul ige kita omna sa ke ala agired mo urol kirele su mendiaken tialula da mes ringi lang e dio bubure lang. Interesting. Dia ngam lari telel la montreal wol belo morai rai dia ngam lor ngiwan makunda sang malungil el program martir mangirin malmol marangi le selaborai gal belu ya ma asamo mar adamom torreng salvase tirga ngarata masauda mang tegi dal mondar akor tal ra tokorasyo kang ako ka gel defendant tangwa imora expert tara syuka mangkal plenty bang kuma imo kami am dengelo setral historian sangani al adartir esel ko imo ngamal ko ra imo ngot ama imo ngot ama maral giri tergaruba hal mo malmol mal visit taigal bulu em matado ra igal kloba ra igal karo sal bulu mang di mo tatoil do bang mandi habol karo sa tedi imol el traditional practice beto ka definition na different lawyer ma different expert rasyo kang makundas wen giri ra ro hal malmol maring Kabong injak. Diak malungir ngaka direct mal follow up tiagi dele el adra ngaring garubak el selbek el raket mitra goria em sada budra bulat malungil nga koramolot kagarak ngara skuram rigele ngaringia al adra guk tela Peace Academy tel Peace Academy mase if the United States spends $700 billion every year on armaments and war materials for the purpose extend la crisi ela makamada ma roguida solve a conflict through warfare. En ram ya nga bibira udo lo tura Peace Academy e dido sao da tora babuda. En moringa professional adanga alsel. Masel ngaria ba tidal makamadra Ukraine adra Peace Academy solve al mo mutunga Putin el may ma ngenta kelmadra Ukraine mase kamama adra Peace Academy. Magarang solver tel conflict mong save arala klangarar di kambal kita madangay politicians are runner tial tokoy masel losada Peace Academy mal mila sound ringi adrabud di sewuk barmangar politician ngaring itu se hacks trigel hack ngal atsela GOP trigel dia kamama masadra foreign policy ringi segi Kal kesolia dia katal ite mo rega gidel conference chief kau mo tio. Dia kamong algo mo share tiang nakatire kan Marcel mlara ba ramle ngale. Kira berbela wa ka arabu to. Ngarngira story dikit. Maltara hadak share tiang kora related den merang ating ada kan kita share ngi. Aki nga rawa ramle ngali amlega speaker former president Johnson Toribio engke do ngin mle dire kal equal time mle gira irai mga adu amsa tirgal hero ra irai mangnomas tirgal maas irai to go back sel beluleng dire maas ringa dire kal marala isira blur belaw no mention ra maas ra irai andir ngas Engkau di rangasa kadang ngaliling sel ako masang asal lokora ako Supreme Court tangrangkel ang ngari am asal ngalingi ngay gidi awal ngilum siya gidi al adu al morsel ngi omud Mr. Toribio nga mga adu al molmong am ay sa era tial ngaringi kambes ra iray sel obor tial bayrar ngara iray bitil gibel kora ngartial el dukul bad moray ngin maral men ya el dukul bad ay bibio batetele ngarnya wala tatel mo ma
di Waitial campus, modern campus. Di ako nasa the more significant al-sel important ra culture kita at ko rabudo. Ingel maasel sel ko ramornya udigal mamontay. Ya dir nga sa motor segi di morko e omudo. Mungilar mo rin si segi de makmalan mo makkora amre nga sulal ngiruba kalau kasi sel tilang atara element tial culture gi metial kambes el black subi. Magi ambasador al adi mergol atrabudo. Ak observer ngi ngari molto il goradim ne badir ngage ambassador. Dia ka agency ra government lo mentria ruba ka observer terro gilto. Totally separated issue. Nga kamla bang trira day one ra ngara gym. Kurang lagi karel dia ngarar da makumlar ngarar de mlan ngam lungoy. Elak mlara ira nga klor nga makabisen. Malungila meeting ertir ndi sel gurang sertir tomo repetition silen. Dia ka agency ra government for example dia ka domestic affair monitor tial toy el helper til improve. Menditir tiga di ruba sel borse aruba ka dia lolar staff til mo. Ya bebir ra bulu aku tial kanya til gal staff ra rubul belau melbora state til mo. Sel de bora gal meeting et mutulo melekla vira toy blandu. Makwa sekti akong daso abuder belau dia ka stat la stat ra til rubul belau man masil belau. Dia del mutul goba que ya governmenta mutlo tire helper til documentaba bilgire o no se ortiro se ngara com dilution no bregan meeting ma anix el meeting mo kudrulin mo ngile tiam man makatalo sa nga rugul bela kita boto ol tau le tira ngara government la baudo ma yo sa government ol tau ta igel decision rula se ngara se dogot mokla to ora buda mangyang arnya foreign affairs sa bla karon diringi ma domestic affair this is it tel kloba kara bulu bela kadila domestic affair elak malo guerra ada koreal gal ngotium edergil ngal pastor miltika ti igel adra na niesoko lo sem ne 18 years old ul nara makamadra korea sem gilong losak ngaragi mal le gugerngil wase o magaranga di tal o sisiul adlo sisio am de miulo sisio apigingil lo sisio akaliu di ka mo madan mere la de galno mo se ti agida sel dia ka dadu ada lo ngolai kalibita ma dia ka igel do sen people to people relationship di government decide lo sen se adra northern mera south ma dia sebel mengose segidel sel aldu simple sel mo kaso sa aldu ak malo mes tiala ko mes belar la sil segidel dia ko kaso sa aldu wai ko mga dum lem ni sel time ko mo dom dit maruba ngarabay mo sa amonday Sumerian mo tingi. Oh, didim sa ra taxa het taxa ma taxa bilis ma bilas med tal Sunday. Il model le ra mas mo mo mure il mutel me. Le tosi che segui del lo si alla martelato ma o si garare a chitarre cappo. E come segui del mal de ada durella. Mal di carro sa kama sa del to ra ba jet mo. O bia ko na ta holda hearing mo mo ta u pim gis ul reporter mo ul abili mo mit betu gis mo sa borra. Ako mas yung man interesting subject leo bringer ngi yang assume dia the creator abud ya ko mesera front page lang ya kadama amla kalyo le mimlar bela maktora vi bungo stegi de isura ay gagi de patriot mission di black other cell time di sel sa danya dala era da siya bala ngil titira soldara siya bal merbela o maul mamamada tilo Hermosa kalyo le mliwa kerbela. Kuna di mo morise me kakura na mo understand the subject gitu me gusto si orgi ulo ko kaya ambassador ma kuksel so ma subject de orgi continue masadra Taiwan le tira kamle nga Taiwan active na Taiwan yang sayidenggal maradara North Korea a threat al waseng bamra akwam and then ang sohapan na moriya gagi dal travel show makmong akaban na rakwa mamlay lang because say dal threat ang malingil titirap to tourist al morakwam ler atam lo okay tam le kukal al waseng ngarigi rakwam
sorry mo Mr. Akwam. Mangkora mlani sa idal bukora tokora ola pa omo Mr. Telbrat Akwam anding at this meeting ak mla find out talwa sa tediri kami attract tarbato kal tourist tal mora ko ngarang telwam Kim Jong Un na soal malamal daringi and then consequently ay gayidal tokora military build up parvela mloringi because rang gayidal tegidal mura North Korea soal change subject te ukmom saudara rangal raskura Taiwan Terakot talmura Taiwan ara 2014 at timle 14 ngal karbela wang raskura say mlong ramay malbol June and timle wan ngal ka graduate makrilin mo tara mission na nga kala sister Corbella wak mo modadura ngal high school mar arra ka makudan tril wase por raskura Taiwan maten number 14 student tamal din nemre aral increase Sira wala ra Taiwan ita 7 over 70 ngal nga raskura Taiwan. Lobot to kal university attenda. Selmle ko tal klol graduation al last tal attenda ri amle 17 ngal nga to ba. Ya wala ring sa al tel lomre ngara o June itamle 21. Ma akmal al proud al wasay. Effort nga hamar adara Taiwan Embassy au ulam mong mlop to karangal ngal mura school eleng agi mlot mahal maray legal high school mga ado rarangal ka letial hindi ka malong wara al masaw scholarship wal mura Taiwan langal alela scholarship kami tinding hindi ako marangal basta tamral masaw dal Morangal galwasay boraskura Taiwan. Malgiral malmolma. Leng mungil mergil. Mangukwati kay raswakal sir. Kamgura mo Jackson. Marlungil nga ka. Hindi naman ang ambassador awan sa kuna. Why say? Sila karseng madrig ang makasal pal makasal ka raskusay. Misal kibok invited till mo dinner and di kitela nga so ko di immortable na that's it, you know. Di la question ambassador akmasi ngal mo to karanga kabela moras kursi ngari graduate di ngari ya trigel book mo dia kal graduate bagara school ngari ya statistics say oy ngari yending arangal kabela wa tumi ang manewila record gartir lesel 1 year almlanya wan al drop out malak mak ako lu simang selungon adura especially trigal book other Pacific Island dal sa lila Taiwan. Lengari may pinabalo, tati ko talmong, sel bolsamar mular mabluri rende kalamay. Ya arangal kabela mal. Kelo malami. Mlebla karan rigere kelo malmi mal alngari drop out ang ratara ang one maluben tiyak. Alam wala ang PhD di. Yes. Fully funded by the government of Taiwan. Oh, fully funded. 1 year yung 12,000 US. Kasi mo 6,000 Taiwan. Pero tara lakal, pero tara lablay. Hindi, o sisulta, bato kortira, mas ilorior. Ela Taiwan nga. Mas el student siya ulior. Bato kortira mo, turo ra English, malubat Kausischakl school, Kausischakl Toram Rigel. 2025 or 20 lori ang English is gonna be second official language at Taiwan. Marugul to will be in Mandarin and English. Palau. Malungir tegi the ambassador, trade ang lagay dal moraskura at Taiwan. Mal high percentage tilal mutil merbelau. Tigal mora United States. Di mon breked. Leng kami kita man madengay mal job market rami gila man misisi. Aka sa ka senior year nga ka lazy. Temla accept na almost 4 company including Exxon Mobil. Di mla etigil mla sa kanong master degree maulak lego to di self temptation naman ngaringi tumamo kal may. Ngari ani sira kal dim ko school Amerika di mirkol ti kal may.
Sel compare se metiang dia se de compare. Especially al time. Dia ela masalah kalau amangelo siya teramakul kuk terus kita mah Taiwan tel tukura guru. Kami dari eli na Taiwan me ay dilis bak mo mes na terurubal el casino ma. Atanga kul nga stage 4 mati momre del me. Atanga bay kuk na mongil ya il buile malungil amadan masang guru ma yula mal bele masulod mal ngara guru egel blar bela tablong adi muy rogui ya tigel el smer adi kasinoma ma bebe na mo kera hotel ma ngara hospital ni gas ila fo imura ta ko mal na pasti o ay mil ko na sema de la subli te mo ngara lile kita hotel mal bela bela si toka plan center til mo nga ngara ka hol me malo ito mo o la lo ay say direkal mal problem hospital kita di sela ko dala direkal mamasar mo kani kita lo mes ngi mesti ko magrang ngi Kabo kami. Sel dia tukara skula ngara media mak direkal mal gora karki klomes lo sei direkal to ngara digiri tire Tergi all top dar mo journalist. Emang ak badangal trirar TV. El laptop lo lava digri tira journalism. Em la merve lau. Ak malu elar ngugoleng tangani ar adal mora school actually the focus na to koira journalism and mass media. Mang eta temlame eselme ya kabelmen tangi titrir yang ngari aureri ma ndak kalmet ma private sector mang tirga nga ta wal selmeng tial field ngarngi yang ta aureora asab rin metig dia kalau meringat tira aureri kawam ngara private ta ndak sa ma compete ma kabelmen na to ra salary hindi se ending ngular ngule kwasi mbere akabelmen ta tira ngari media ngi ta back patengala media multimedia ma toda press release Malaysia sing ma rogu toy tele la uriora media ungilar ngulen teme yak maestri ngania imol dir gam recent craft tiam lombe gal graduation elang urior officer president el mago mesering semariare ungilar ngul ma ako ase mal sokal mesa le wase bitir teme ya kabelmenta ma magote maestri sel kotul tial matemom tokora ang uspe ngil kora abil vera experience tir ma klamadeng tir ma network tir ma kukta atara club say maybe you know from the media from the private media we take the long view was maybe after 10 years tukuk naruti aurora government but was either ki we can go on our own and build our own media ya lu bagi me joiner tial kukka ikal tial existing media community margo take part in mak akmalo mes tiai gidal Taiwan nam skill opportunity marang liga del Morasco la taka to journalism ay del liga sel mek maralo mes sel contribution tir el may gangi tiang adir ko ulel ya lo rael mo en moklo ay gal lalgat mok abo ritma ngir de Ya ngoi siang ka agum dasulu ase seguir lo sisul treta lorur nga Taiwan ila silsa Alururi Ameriker about 40 years ago. I remember what in Mem Tirgal without no Madigris, Tismarian Merme. Go back 40 years, minus and getting 4 years, I'm the ambassador. I'm the minister. A government I'm like kilometers at the top of the school. Oshiga Gil, Lungil Galosis, but Tidor Morgol Kenny de Alora. Few Tiragil Toktan Tilo, the Alcilorium to Losiga, the Ulire Morakmunger. Ma kung daswa government tagiril nga niya pulra tagiril nga to drasku ertir osis bertira ungil luriolen nga niya tul incidence block part 3 te to drasku el mescalasio government talmei en de ko dialo system nga ral government the experience is always on high dia ka digiri ka ba digiri mending mortir tagi bepage
Kulkum ko retainer till sum to 27 every year and 27 latam lang madigiri till order till government. Ege rogul cancel regular al sol bra every time. Kung das ang man important issue kluta do sila korgo madilgan ya som mulgirele. Hindi so kalmutal doli tagi del imoratoy. At taywa malbila karungol malmol malolto dai scholarship merang alagir. Let tirgam dangel wa sa tarak labasay at tirgay mo president Palau Palau mo adol Palau Palau matamo continue malisi artel dalong ulit kita mataywa. Ito ba dito ko na siya. Kau po kabis. Adi tapi ka at ko rayo sang. So akong dasweng if my information are correct ngarang Senate mitri lang la house basically a house Senate tamla agree sel compromise del version rabatchet so sel gumes sektial compromise version rabatchet balgora akora mo question artial wase metiang ramang ngaramang gora ngora dimna mal contentious issue adimna imol lungoda wase sel proposal ra president amle 99 amle appropriate 99 million emergong ya compromised version ulang sa mo 112 million bulgula siya ngara about 13 million increase ra albir so kung das sel aukim na saksyon ra president amle manangal wase ra albir ngani sorry mahal dik tulyal ge kitya ititril mo bolongas ngi jaksal mesasir mong issue so sel clone the big ticket item in lateral budget maluban sel ko clone ang arin larngi at ra black front del Marical State so sera last year amne 8,400,000 al fiscal year 8,456,000 at tilog del blood dispersal ngil Marical 16 state Sige dam lang mas almod 13,088,000 malubang 54.7% ang ari against last year liga tiam mal clone ang ari most seludo del Marical State mohara ortial $60 million al pay period morar employee madiregal nga sa kala dira national ma state government so say gira dira silis hindi na kalsis siya din nakabal issue ra $60 sa din nakabal issue ra conference le house sa gilngerngi ma senate mo tigilngerngi matugok ti may di mo ra gel baby ra issue say gira $60 $60 times 26 sa federal government $1,560 tingilul sel numeric el alraget tel mo o sisiw $60 mang $3,120 abol ngu raigal na mo break ulgo mo ka kamsugara kangara government $500 an hour and that's like $10,000 a year so tiang ngara 30% increase muhil all good and well I issued by Mlegirel and I think this was a missed opportunity tial lolvira lulaw akadugok mo urun wasi mang tirigal guk masawad tial trataw ko masawad minimum wage sel morar public private sector employees but here's the politics of it nga o meserngi predict ngi kada masoy sa election year 2024 kaya gidi last impactful budget ra 2020 ra government kita matangal wasi hindi akal marigar nga ka mesa nga government imla nga sa aududi ra nga lagel ra $3,120 kuk tiakal kuk korang mo amduri mertir ka nga private sector regardless wasi wang ra berreder tiang al gora private business ding aku mes yang wal gora mata al basula alo obira madri pa ureri el magut maklise gini that's one number 2 yang tial budget adira kan al tial budget
Ika nga actually hindi mlakal beto but sel gu mesel tial budget deliberation. Yung wala mlakal beto but tial plama tial time. But I think at the very last minute at malotu from the Senate side. NDBP am laringi alangar ay maldartel tela el mlorngi leng tugul mesel sel ay gen magagare el siobay small to medium sized enterprise el mal miltamal tilgang ngi lalon rabang em lo dia kasip elo toira o ngi lalon because yung ay ikaw na mirbela miltamal sel ay maldartel tela la wal bolobal lolongasyo ay siobay either at write off interest loan tier refinance ay kay amo nga telektele ta magutmok la madiregal ludo nga $2.6 million kita mo nelo sa Tial Palau National Hospital at ay gidral bol arsa adawel talaman la ay ga oy so sa igit ya adiregal mle koram le last minute lang nga follow ra introduction ra budget mo am so den mo emro en al tilo klaat el top de ngala $2.6 million in Mara Hospital which is good akora mo kasi ay gang ramong koram lo last minute en no ding lat mo say gidi ako kora di cook di ngul share ti ay gidi FY 2024 budget nang akora o de simple budget Palau pues que mete algo sa Ela gaya del 2 million, 0.5? 2.6 more hospital, another hospital tamo ola bal makarang. Tiang amori well akuk ti wasay since ang lo using ra hospital at repair roof ma ay gele structure mateto en met mo bayabangi ma Mars ma toilet ta kalori ay akuk ti gigi del kora monday do rengs Yang social card. Hindi akong elang dia kasi mo speculate ngat lagi ding udah so say ay tial the physical structure maigel let's say asum mga kalmal na kondisyon ng arangkal mo the as to the exact details kasi mga walo spirit tial o tawter niya yaksal man leading in general ito mo health hospital. Akum das watara, if I'm not mistaken, atara issue take the increase budget block grant mo regal state. I say, gida man regal state ang maldi welfare state. Tamaldi nga recipient side budget. Hindi al contribute except for koror. Ma ako rin sa tigale budget hirin larngi mang pwedeng gabanon mo dulu. Tabay multitial hearing mo say agi badenge problem rami ko di nga song sa ududiw. We know the fact. It's hindi ka tiada barotor to koy. That question nak mase. Kami will state ngarala asomi wagim rule. But tu audo de labora state kami. Lagi da manik mase no matter what kind of law on pasagal state elagal pasa olvira kalulaw. Hindi ka por to koy nirma. Wasendia. Oo. Magdaway mase kami yung ngaral revenue generating bill do you need? Mas kama maging pass. Let's say, of course, one time lang nga free trade zone ringi. Okay, let's say group mo gagi dele malkoyo. Hindi ka sorry another extension or tial tax free zone. But mas tire magukto ibra siya mo. Oo. Ang ngari ibra state u kaya sorry. Mas tire. Masel next year the make mase. Agi mas clear. How much you make compared to last year? Adang dil may ambassador. Sige na, agum da sige da modi kita ngaringi. Dala ka tiga nga recipient of the block grants. Kapong yun. Hindi kasi no mes tial budget ng kura man ra mo dele. Maneg mata oren sa kuara sa senete man to ka to de lo ice de lo da nei. Di agul nas se ali se la time no samto do corse ma di se olvida kulo la 2-3 hours ko se examinar ay gel amno biskida information mortil amo rulia angod litial budget akmal do sisiu ni may galmo ko adi ngod ria se gidel noria million lang ang global mo blarbe bul au dudira ada government must Jadi namo tuhi si Rome
$120 sa period imurti. Ya question elang o se tigal ngara private sector wa igla gelo se tigal ngara pede ngara aim tela el aurora private sector tigal ngara SS ngara ewal tela bol moda ke tu potora ali si tigal ngara government tigal hara tax senkol ad mang se lo mesingi beri amareto ngelge pudel mangle klase digida rela ko sa ka apal mo no te montara at namgi 11 raw bisa kami. Kau talun dulu kalau mau peace meeting. Oh, mang sige na amakro tu trelo ase. Tigang mal diga civil daswa ase egal state relal ngare o laba ut. Hindi ako nga uto stream by rule business lagi. Ra uto masuelo sis ba wogen mortit. O mang muge balu rule la al mistri aklisi. Babol civil lo business ma lola lone de al pero tu berkit Kailangan ako sel butul angarira radra government mas tay taklo tukon mararbi belaw no. Tangaring tirgel me social media wasi megin reminder kung iro kula sige na dito pera 10% to PCST. Regardless wasi ka sirgura $3,000 la raka ka sirgura $50. When we pay our bills nganya PCST partner. Siya umes tigala radra government di alisasi. Jadi umes raw siya buying power raw ay kin morto. Morga buying power raw kula. Number 2 ako more sell 500,000. Di ka din other below ro kablas ra NDPP. Siya labor niya pandemic kita din ako naman sergid ra apartment sergid ma abli ra ka bebi ra bank. Mapumes tin ang tumad disconnected mo. Jadi mystery tirgel blal street appropriate daw buhay mo pe. Ano bet settle ay gal balsire. Ay gal buk balsire individual adal ngila blirir ra. Awa Bank of Hawaii may gal bebi ra bank. Ay geng nguli ibo am diri ra government tri. Bakola di simbar sa igid lang. Ang all this time akong sa government tri kita ma disconnected. Dia ka temil mga rural bulule. Aktidir lo kambes. Tial conference tir, adim na conference tir adim na udutir ra government. Dim ako galos tinu siya lututir adra pension plan dia dim lak imla egid tira do siya para vea del namo ko der ramo namo del dato milyon la bersel es el adi tinu ha siya liga social security el de dera limbetal given. di siya liga social security ko til al budgeteer dia siya continue siya toy mong ngumile tono siya orgid hindi kada mo siya mo lugar mo til mo siya te do ba Adiang al tokoy ang fundasyon mal problem. Madala true bungor gid ambassador kampesa mis kama maimol teletel talk show gid. Bak mo mas ka 2 minutes sel swam tokor ang lula dere la gid mo lo tersi kaum. Yaka. Tini sel last dul de swem gid tiang de share tel. Ngariya kariyak aul da swek algirel tel yanos market tam la close. Nga kamal makita mo korterial adalo la pa makita mo madiri kalgidal mo ara akaller say ay gagidal nga sura kabalment di kalsel ko ra mo ol nga siya gagidal sobara ar other belaw se taramal makatikatal sobara tiyang albalur belaw manal makita mo ke Yo ko kiri la government mortal kiri la giri. Tiri kaltel restaurant dal dalla kal tiri kal we are not making it. Mandiri kal sir close saya no yak muran kal yak kita la next al close tel Yokohama. So mang giri ra leader sa bela mom sa gagi dal so bar other bela Tiri kal sel magit tal nga rai sel stone nga rai ultra magit save more mandi na kal lock close. El alta mendia ka magit ulti magit 7 days a week. Ay magit everywhere and dia ka trogo 7 days magit. Mari se liger ngel mas ra ngarar da iram le open di le open. Kabong ya. Oy. Dia tiagi beral to ya tiale minimum wage amal unfair mora private sector. And here's the bottom line, okay? It's all about economics. You know, it's about ability to pay. Let's kuma private sector vibrant maral. Malaka problem material
even increase sa kukti salary till beyond the minimum wage. It's all about ability to pay. So how do we make that ability to pay happen? Into our economics. Gide yo elam le mga telo lu bertagi le medical cannabis. Ako ay sumiwa. Ngara vega semrar tial stripping irma. Ak isengek tial stoang ro trawa cannabis. Edo ora adalo laba, of course ang security guard mga voice lo lab ma aga gide le walkie talking ngara. Sel do tut chega ay dirgit. Makore tu magumesar adalo mar. The most true say a oil. Cannabis oil a kotel popular. The tolabal me mengiltas joint tir ma direct tadi kalau spe a vape pengarang to spe mungil marale mesega di yung asiring ling aknal say e wadi kwesa crime. Ya direng sa kura siren ma of course tiang ari evening TV show mo do mesa TV. Tapos di masalat mesti telo da tilu. Di kalau sada crime. Crime bang ada other state. Ma ulak mo ko tiang da miru ba may ambassadora. Sometimes we have to swallow ourselves. Wa adal car. Egida sa edlo trilla igana merigid moru e. Mga kamal continue mandara senators ma president regidit masi. Memo please basic medical cannabis tiagar. Mang ablu ada namorngi emlara si enera ko ngarang ginamangal imor ngalgal suffer from epileptic seizure. Yes. Nga kadikas pata kay yung britel. Dinara na namang limsil to time ma oil el malo aray malim e mo dia nga seizure. Mangolo hotel maseng proven scientifically elgar. Mang gomes ngi tiang yang irmanga namo gilel mo niya la ngi medical. Kabongin mo, kung sa trabaho. O dia ako tluro re ya morgia. Otro que pasilo ko tu buil mo malu meti uraga ko to kuri chendrela. Ngal time gidel mal bade pa te gidel. Tialu ul mo kadam loy lea. Yo mesra igal tial mergol lu meti ura. Tial ko de ra mal me ra nexi. El wasi kidun. Ngara ul mo kadam lo tiang. Budulum daso sa gat makli tiang. Ra ura with ragal kawadra lo ngolet mla presidente gidel tiro. Ngara ada mla. Ibn mring el blul ada blar al sil. Sel gumesra nga amal usul ade study tora government dia ga imol bulura Pacific malubang Asia loyak ti ral dolak ata presidente gida lo godir assassinate tata suicide mara alam la mang aiger ringel de sili segida mal masaila amle sem low result ngi sem low lobong ngi tiay mang asar nguleng kida kedua saya ketemu lihat di kita mengetmok lagi, kita urol kirel, mau saya mengetmok rasio kan lagi, mau tu kut mekliat budur abluat, kut mekliat atial lugal aklang lagi, mursial deu reng ma bertiga reng ma rada lo mulet, mak lubatial beluat dan morah, away. Alsil ya kumesra aisen ngara aparte me presidente gida am la mosiotar am rigel o sem ngaigal aigal msisi el boys no sem patriot missile mal me dol macro elau protecte bela mesel gumesra elang el mal dia gagros ni manantin dori 6 rada sia balsel kotem mar agaliol merbela mar solnaul me ma ulum gudumil tmal na 1945 dia tega a scientist mo understand the was al sugum dia ga dongura magmada ngara bulwa magida dia ka to lo mo o mutakabirat hindi ka magmadali dia ala do bengelam rigel ama sel po ng utial kampak ito mo ng seorgit el kire la defensa da rigel ma defensa rigit a defensa sa kada mutmok rigil marara da katme ti al doru ngir elang al may kam sisi el kalul merabluat ito madengel wa sa mo sa madrasi na mamrigel o siya ma no korea ma amrigel e kita atara ko tro pagala kwamba wa ginawan marahil te ko dos marau ulum ang mga takler al seals el the security el product ti aigil system likita rumot mok mo ringi soda mo rigid el ngarabud rabluad mok rigid ambral bel tir elang lo blabos alam rigel mete atrong le
Ike sel gumes ringi tomelia mokte kita un pada melo leak modi kita belum mete kita. Mengak tiom das ringilen sakang si elin merela dia kali wekerni. Kau especially mengaka kau lelam dengan bos. Kita kelengar kita teman kelengar kita tiang. Nimring time. Ma ule lak masih kata mal mau ngilom das a hotel scenes. Betul dah armud beli le masang loy. Berarti kalau omes setiap elak makarar elak. Kalau ngai baik lagi di sisi elbow sampai berapa luat. Bangti saya kita di soal kuadi ulaklat kalau malu mitra ada Palau masih seldo mesa temela lagi. Ya preamble makil ngerak le kalau mentang pal berketak. Kita mortau elal kukto mesa el ogoter rakal maral mei yo mesringi yo mesa peluado si kita kata maral betul gitu dia kasih itu ngatial dorur enga kamal di bes akmal sisi lom tok itu gitu wala baik kam sisi el bos mesi sebelo to melia mokte kara akam pakta free association masel ligel durol gitu kudo gurich mamoti gitu mete gitu ti era seguido del tora a security sel takbor takmora ikele high altitude surface to air missiles ikele sugum surface to air sel sugum asina otobatia mosia onra ora the projectiles sel ngatiang yang berbuat trakan ni mungira maliki so sel takmora is a radar system yang berbuat patriot missiles segit sel tamarabo sol almost rata tamarabo marami. So ay kaya dia kabil magagaret to koy ay nga sel defensive posture ablo ramrigel ay kaya mal pa integral part tial line of defense tir kita makwam maklol to koy dia kabil magagaret to koy sel ding aulak mo kortiya the point I'm trying to make I say ngaling sektor mereka se rabbit hole asem turtiang yang ketmu ligang dia kau lah bangalen lengai kan kita kena practice sebelum rabbit hole le lagi kata beliau hotel askara kita beliau invite lah belum Amerika ni imbergoy kata temel ekmurtir temel member tial takmor jadi gitu ni di sana kita ngerti member takmor emergong dia research facility na start so is para exclusive economic zone gitu marar be bulan wa submarine cable memang tabar magado saya tiang agirel mornya merigel agirel helper defender gitu tiang aku orang ara abal tokoy mangarang pelo kada saing arwasi private agreement si merko yang mutial takmo sel aerial domain awareness radar system mo morang ayo dito tumaruli siya, ya presidente realize lo siya, ya kita melamo target melang ko kill defender kita tiang, makaduk invite ra, makaduk kasi merigel bom nga patriot missiles sa kami ngunday, kaduruliawan, ya sinaw kumakarang, tiang kata we're in the hole now, we're in the rabbit, hindi ka matanggal, siya melang po nga ikiyang ngaraw ka responder sina, yang bukan ramang responder kita, self responder sina, tapi why siya ikit mura, siya. Dia nga kampis sa minsaw dara budget. Yang kamlania ako ra kumle review tial budget mang akti otobya imolo. A budget ro olbi ra kululaw elara 6,790,000. Ulgum guru kumin mo ra rogul delegate mar senator at artira 225,000 das ra year. Se suma como sugor se ambassador de ka mesterial bobo. Le no mar clara se bin afford de gel goira every day. Ako ra di ko isig nga ka ambasador am saudara magitrayano makarang kamamam lamo 5 years silgi mo kya kara Yokohama every Tuesday Michelle baby le tiar uang conference kamam lendi kamam silgi mo baby la tab ning mamar ada am lamo matengel wasil sum saudara mesra ada tuloid iko mo ra Yokohama tutaw le tirgi na ngarse gide al sukuma alum kita ngasih kita habling liro root travel mente kita dia kata filera atergi bertial baca travel bela something is very wrong eme guntera ngamakambes egi maure ngasule me ambassador abunda sue sel el effort tergaul
Beli makatet hindi kal biyo totoo kira tarabalud mal mo makatet. Wai sai. Di sel result tirang revelo ngara school Taiwan mal lama betok. Ako mbas we give you credit. Tiyan mle ako radi netelo letra ato ko stimulus murura ngalaged ma permanente friends kita ako mbas. Albe clara mu etuo de gamla ni tears so lagi mereka sudah masuk universiti ngara. Welcome mereka mangidil time sa metro rumam. Tidak kita ingin lem enam orang ini. Saya mendisio apa yang nak malam rumam roko mereka sudah masuk view. Buk metro rumam. Kita ada tu agak important subject pergi moral wasit tinggi itu roko. Kita bilang yang aludor. Yang mau bes Friday, Saturday, Sunday. Yang mau hotel Palau fair. Kut hotel orang hotel di Mall Blue. Yang mau berula bodoh. Paman sudah mereka.